Tí Páirc and Croke. He Ceannais mór le tacht Tráchtaire agus I chéad cam Cluiche Ceannais chun Nicky Rackard tacht héna club agus Maigh Eo agus Ros Comáin bheith in áirithí chéile sa chomhnóna hosting amach a das ach atá ag stelle báistí an Ceannais I Páirc and Chrócaigh ach é sin ráta tá dóthaimhinn sa réig le haid chun Nicky Rackard na bína seo ar shrid agus háirte bháile lo. Teis going an súla cafcan ceang ar na fórna bheith adul chun Páirc agus tosnóid le Maigh Eo. Bobby Douglas sa hosnóm sa cúlón túirín agus tá lína lán cúláidir ó sa cór le Conal Heisian ó sin Greeley agus Conor Murray. Owen Collins, Kieran McDermott agus an captain David Kenny sa lína lacúil agus Bert Collins a go leir Páirc ag Maigh Eo le Danny Huan agus Simon Thomas. Tosa maithe, vidir a rausan san clíar fadgadí seo, Cumad súl Seanónar Liam Lavin, Cormac Phillips agus Ryan Duffy sa lína le Hosig agus an lína lán tosagan son Shane Boland, Owen Delaney agus Joe Burke istig sa cúnge fuair an láidir roundathe ag an manastorm lína sinné Ray Larkin. An son a Dave le Ros Comáin agus tá fuair an láidir roundathe freisin ag Kevin Salmon, manastorm na fórna agus enda lála sa hosnóg sa cúla rístómh. Tá lína lán cúláidir, dúrchas le Maigh Eo sa cór le las captain agus co-captain na fórna Conor Cosgrove, Thames le James Dillon agus Mark Ward. Dara Finn, Adam Donnelly agus Míchéal Hussey sa lína lacúil agus Bert Lauder leir Páirc le Owen Fitzgerald agus Jack Donnelly. Tá lína le Hussey anna Ableton scór na aimsú Cumad Finn Killian an co-captain eile Conor Mulray agus Cian Murray agus lína lán tosig bríomhar ag Ros Comáin an sa Tráchtaire Sean Canning, Robbie Fallon agus Brendan Mulray. Se tá slua bailúisteach dígur níag tá sin ag tethe go dtí cúil an Ardán trasna ungeistig an Ardánaí ógáin mar go bhfuil sé ag stelle báistí an sa I Páirc and Croke bhí sé go das ribh seo ach le beidir denómad an nús na mar sin an fáisteach Haribh traim sin ag Turlington nús áringe agus bheith na canílacha sleann go ag túsna himar ach cluiche agus ócáid anna bhór ar fad an dáthaimhinn tá Cluiche Ceannais chur Nicky Rackard Comórtas búte féghó ag Maigh Eo in 2016 agus 2021 agus tá sé búte féghó cumá ag Ros Comáin in 2017 agus 2015 cuinig raibh Maigh Eo an sa an nura chomá cailtar Cluiche Ceannais chur Nicky Rackard a gcuine dún an gáil 37 le 2 chúlín agus 5 agus iad a tata seach mar rowan an núdar an sa Tráchtaire Creekníidir ar bar an grúpa le né buinte agus is docha an tura spéisiúil nuair a cas na fórna gcuine bhí chéile níos tuisce Ghuislán a bharrig bhí bua 7 gúlín ag Maigh Eo an Tráchtaire sin héna 21 le héna 40. Dáthaimh dul le seachadís na Circle Loch banistíocht ag caithfeasteach na Droracha Deirneach an sa Tráchtaire an réiteoir se fear hibridáin ó bhéilátha gahan sin ag Conor Doyle. I fadanis le go gcuir sé tús le chur Nicky Rackard na bliana seo craobh Nicky Rackard ifar a 20 agus a 1 an sa Tráchtaire mar derm se búte féghó ag an dáthaimh a céoch Chrócaigh ló craobh na bliana seo agus ardú céime go dtí Corran Christie ring sin an dúis dos na bútóirí an sa Tráchtaire. Honnadathe den bheith slíoisteachtaí an Ardán trasna agus né buinte Creekning Maigh Eo vidir ar bar an grúpa Ceiribh agus cóscóir amháin agus an cóscóir sin honna sé go deire a gcuine fearmanach vidir cáilethe hena féin agus tá sin agus bhí fuair anna nua churchan Páirc an Tráchtaire áiri sin agus Ros Comáin tríomhua cailúnta amháin agus cóscóir amháin bhí droch hús leis an bheachtas cailidir sa chéad lá gcuine Maigh Eo an son cóscóir le sligach ach an son tríomhua as sa chéile gcuine ardmhacha fearmanach agus an lú. Leis sin Olivan tá I Páirc and Croke slitter cataisteach agus clippert ag irig brethir a gé ceann son. Ag deire Maigh Eo ábalta é sin na ghordach ach ag deire Harnáis ag Ros Comáin sin ag súil le Cluiche Ceannais na bliana seo. Ag irig ag chuirsteach an son go dtí Owen Fitzgerald ach obair le déanamh Howland son smachta ag Sean Canning a chumann na bírsach chumann Fodric Mac Píris ach ag deire tá ceann son sleaunathe Haran lína agus buile sleasa le teacht ag Maigh Eo.
Nishidigur Tus Mach Harlan of Yakson son, Canson Ibrahishak, Dean Farlar Parker, Round Elastig, Egadera Tarashefe, Cooley Nehe, Negasation, Shora, Clay, Egadera, Vishe, Vidani, Yuan, Begna Kintigrif, Shin Haran Chasnon, Egadera, Clay, August Air 4 Eligs and Pokamachanish again, Lawless. Tave Howl Round Agus Egadera, Muyo and Sunshine Ryan Duffy. Deshigashud, Dolashaksa Kunga, Tolamachane Valuance onto Owen Delaney, Akashashina Haran Lina, Masha Pokschlassa, Feigo, Dave Howland Count Sunle Chacht, Ros Comáin, Agus Dóhave, Socru Ishtakan, so galore action, galore Clihimmer, Ruchna Blina. There no Ordu came up winter a Machas, Rang 3A, Eg Muyo Lina. Mishigimmert in Grodney's ear, the Sucamorta Strahad and Vlin Shakuing. Nish to Osculty sticks the Largus Desh and Nish. A Garter and Cade score and counts on Tamon to Stock. Tasha Shinharan Chasnon a Gleam Lavin. Own Turin can the Vor Club on the money of the Vio. Agus Trish Gone Omid, Vio Gaffa Contosig. Nishin Taveson, Pokamach Trilta, Agus Sigurd Breher Keen Murray the Ros Comáin. Egadera Falkif and Míchéal Hussey. Can Ishil Fadna Talunach, Oberledena van Sonny Conor Murray. Co-captain the Forna, Ta Berto Vio, Tan Slitter in the Helev. Eg Murray, Hernash Stacks the Lawrence, Agus Owen Fitzgerald. And Marine Shakwid, Imoniak, the Lahainach, Kilnamona, the Gaunta and the Clor, Deshanish. Eg Ros Comáin and counts on him as Shirty Murray Reach. Dakarty Ekamad, Agus Egadera late to Gama, Eg Connell Hessian, Agus Muyo attack the Mach. Raitor Squeala Leshan Immer Kieran McDermott, Egadera. Came in a some rest, Shadur Raitorgus and Bwilla Sair Shaw, the Dullavover, Ros Comáin. Desh Kursi Hormoon son. The Tuali attack the shock, Law, the Tuali at Onsa Bark and Croke. Fluch Agus Schlaun. Agus, well, Desh. And Ish, Eg Robbie Fallon. Dirico score and cool. Score all Shakti cool in the Canalach. Counts on Shore Hishtak. Agus Haran Chasnon Masha Shinkorum. Then gate out on Páirc and Chrócaigh. Score Mahans on Robbie Fallon. Shin Pokamach Shin Gonava Untuk. Bruntonus Shelva Hernash Eg Ros Comáin. Rish Cluiche Mahanson Eg Muyogas Deshka Shoot Chapter Reached. Mission Dóhave Fosig Socru Ishtach into an action. Agus Egadera Muyogas in Tave Howl Agus Renter Mahori Kurlov and Order Glorigan Tlitter Egadera Tashin Sosta Tard Fay Coolin Agus Shin Score Untuk Mishnach Gekintons on Eg Muyo Agus Eg Ryan Duffy O'Vale Áha Garda Agus Savosh the Crown. She'd got for Contosig reached. Ishna Canelik on the Vokter Fad Berto Vionson and Slitterick Skura Uhagas Egadera, Shakati Lover Brendan Mulroy. Mulroy if you can tenor the Desher Cooley Naktasha Shinameha. Or Yesh Agas Air 4 Eel Chance Mark Hiltonson. Mission Pokamach the Chapt. Bobby Douglas. Count Garrett, Agus Muyogirik Shelva Kamad. Dar Shachtan Moore, Dar known the Peladori, the Tyrone, Hamon Hansol Ros Comáin. Di Halavunish, Eg Adam Donnelly, Eg Egadera. Futhernash, Eg Owen Delaney, Owen Turin, Agus Tasha Shin Shorha. Haran Chasnon Masha, two sneeze fiar. Eg Muyot on a Tussaha Brever Ganin Kesh. Agus Owen Delaney, Favru, Ag Haran Chasnon, 3 and Igahain. Nish later come on Ag Owen Collins of Vela Haunish. The pass on the knees for Ag Muyo. Upper 14 to the Shachtani Bioganus of Olive, Dun Ceannais saw. Nish Tashanswer score, Ag Shane Boland. I can count on Ag Casa well. Dinna Shigagirig come on a Corleshach is comma Air 4 Eel and Tarna counter Strag Muyo Strig. Her Clorna score Fanan Shemaravi 3 and Igahain. Muyo and Uchter.
There are no law more amoniac than Páirc and Chrócaigh. I get 3 Ceannais, Curran, Lowry, Maher and Cavan agus New Áraigh. Agus an Sonnig a Cuaig, Ceannais, Curran, Christy Ring, Dira agus Loudon, Desher, Dave Howleg, Ros Comáin and Countson. Oh, I get Dira. 4 real V Mishnach Tartfe. Ach Rá Ceann an Isher Straig, Ros Comáin. Agus her Clarna score try Shane Omid, Maigh Eo Fós an Uachtar. On a Ruhar ag Liam Lavin. Kyle to her Nashige, fi she last win of her cool. Ach Dí Halavuan son a Durin Raitor, Gami Talahach. Agus Cilín Shishin. Gamek Shanson son ag Maigh Eo bout one ella. Forest portion of Edu, but she'd bra sauce and Tucson son. Instead Cleagadí shot to 8 goal. Agus Cade agus a 53 Coolín Aimsha. Score all on of her fad. Mission Council of Chrócaigh, Shane Boland on Turin. She clacht in St. Hevelidon for Riven Cleha. I can count on well, Neil Intaru, gentle as she counts on Haran Trasnon. Shin Cahar Nishlas and Tossa Hovior, Clarna score. Boland, Lecan Mahela. Talked up to Ros Comáin, gone ligan to Maigh Eo, Forest Bar Rove, or a curse Susan saw. Reached Oberva. David Kenny, Sinead captain the Forna, Joch Lana, Brunton a Shelev agus Deshanish, Eg Ros Comáin, O'Cod for on Páirc and Chrócaigh, Conor Murray, Le Desh agus Tasha Shin, Haran Shasnon eg Murray, Cluiche Mahanson eg Tossa Ros Comáin, Murray Sinod Cart. Sin Bhearnish and Leid agadi Gá Coolín again. Fad galore leis a buchamach tá sé stala páistí an Páirc and Chrócaigh. Counts on Excura, Haran Lína, ag puck slasig a Derek Ros Comáin. Míchéal Hussey Hogan Counta. Fork Schlaun Gama Trish na Faringa. Bula Mahan Sonic Ros Comáin. Berto Maigh Eo. Girgish in the Smackdu. Garden Lena, Kamad Halashtigans on a Derek Simon Thomas on Gushlon Gyar, agus ag Derek Gooling Token Sonic David Kenny attacked the Makak. Sposs Shix Lorigus Desh, ag Ryan Duffy Dollar and Unsi, Bouta one Ella. Passing a Maha and Counson Shoraha. Agus tá sé sin bhfuil tá Muir Duldan Frafgadine. Owen Collins ag Croke now. Bhí Cahar Páirc sa Cluiche. Agus Maigh Eo ábalta na scórna sin a chaimsú níos fosa go cinnte. Shachuing Maigh Eo about one ella. Ar nófidir an Sathairn agus Dímá agus Brisha Cailún to gona gúna ngáil. Trí seachta go gona náda fehadó. Ros Comáin ar an ounce inis. Counts up Dira Piocatha ag Owen Fitzgerald. Squealing sé fé count Mahanson Dyrek Os count Bobby Douglas. Agus Commission Fitzgerald ag aim show. As an Bhearna Hernashti Pera reached. Diag Ernig Ros Comáin ag Socrú Stocks in Emerton saw. Counts ag Scura Uha. Can Ray Tor, O'Hibber Orange, and a Conor Dialek, Squeal Election Immert, Shaxa Lawrence on Kieran McDermott, Martin Lawn Tossinish, and Owen Delaney, Coolin one, I'm Shikatisha. In her tree, agus Desh and son, Eg Maigh Eo Dul Hernashti, Liam Lavin, Coolin Again, Coma, Fad Galore, Owen Goolan, Counts on Squealta, Eg Lavin, agus Toshega, scored and Kate Scohanson, Eg Liam Lavin, double score in a race, Shane, Eg a tree. Mission Puckamak again to Lawless. Dlharánach Gomagatisha in Sin Chéadla. Den Omad Cata, Trí Coolín Atra. Maigh Eo bhí mar round an údar agus bhfuil tá tús níos fearr curtha le cuasaí go cinnte. Sigur ige sin a gáilta Míchéal Hussey. Ach féhrúan son agus Maigh Eo a trid an slitter. Tá sé cá.
Lavla Chalton son Igirig Breher and son to Míchéal Hussey reached. Docherty go Shellavig Muoach Garden Lina. Canson a Haran Lina agus Puck Schlasel attacked. If over Ros Comáin. If a Tóca can count on Hogan, Tasha Tóca get Derrick Builla Mahanson ag Ros Comáin and Brisha in a Vover and son. Imrahori sticks the lower and pass Shakafada LeSean Canning. Ach Ega Derrick Hofar Vuo Sheenton son if our Ros Comáin at Tashin to Godain Canning. Again Rachel Gligant on Immer Dollaraiga agus Deshin Isharishik Muo Liam Lavin Gaw Coolin Gadisha Desher and Trio counts on Turling to Shakti End Lawless. The Saval to Coolbar Ros Comáin agus and counts on Glan to Garden Lina. Dear Kamada Halashtig Gon Fitzgerald. And Immert O'Chown, Cown Páirc and Saha Páirc and Chrócaigh. Ros Comáin and Dulhernash agus Desh and Trossa Conor Mulroy. Coolin Nís Tushkan counts on Igdal Roada. Tree Kang the Shanton and Ish Cailtig Ros Comáin. Agus an Vosh ag Slachar Ela Nooser and Imrahori. And Saha Páirc and Chrócaigh. Pocamakmar tokens on Gusnasta Keen Murray. Ros Comáin a Chapter reached. Pocamak Dimiger Stray and Feder Pinosova or Vuo Ni Veg. Agus Desh gig Bobby Douglas Tráchtaire Don Cansa. Seen Kieran McDermott. Rowna Lashtig agus pass took a treat. The Danny Yuan. Vuo could come Porta Kadisha, Ceannais, Owen Collins. Coolin Kadisha and British Stiginish, but will Desh. Egg Vuo or Coolin non Tussie and Canson Courage Talk. Haran Trasnon ag Derrick Owen Delaney. Lash answer Coola ag Derrick Delaney Sosta and Coolin a Glock agus and Tarna Coolin and Eshek Farron Turin. Shachton ag a tree. Canish Curran Nicky Rackard. Fair Coig. Come on Orden son and Cartig and Rachor. Chance can make Cartig Wheel of Eshington so Coma. Rachor Conor Doyle Tal Trasnach and Laura Far Ros Comáin agus Tan Laura Taring and Machan son Corta Healeen go make Carta Bui Pagolam and Latacht if we're a Coogde Sinead Brendan Mulroy a time Meshach and Laura and Rachora agus Buillasair Egg Muo agus Bobby Douglas Takanese can count on a Hogan Dive a Kintugul and Spotty Cartiga. This is Shlachs Cúnia Henshe. Oh, Trach Count Amach Haran Lina, agus an Puck Schlasenish, the Tráchtaire over Ros Comáin, Miúsad, Shellavin son in Orira, Muo Big Dima or Hillishin. This in Lawn Cooley James Dillon Hogan Council. Bullamahik Dillon. Dillon Nordican is Smachtu and son v Conor Mulroy. Co-captain the Fornata. Come on, Ella Corishtak and son or Kieran McDermott and Carton son in a red door. Ros Comáin begoni and squeal to Lishan Dawkhan son. We Wayne Vorriacht as in Desh Dernock. Bishop Girgan counts on a Roru Haran Trasnon Moss Vader. That's Markin Shivan son Tuoila Ella. Mehishtak and son Goody Cormac Phillips. Coiger or Clorna score Hannafane and Muo. Owen Collins, Liam Lavin, Lepera, Ryan Duffy, Shane Boland, agus Owen Delaney Lepera. Deshnish, Cormac Phillips. Cooley na Coratra. Togan Squidama will near Fulchik and Mahish in an acre. Laura Bound Higshay, Hanashe says to Houston, come on, again, son. Air 4-reel, 3 Kang the Shanson and Ish Cailtig Muo. Score Murphy, Shachton Ag a 3. Cahrora Click Cotton saw Páirc and Chrócaigh. Cornaguiha Pedrick Tevu Le Ros Comáin Sieta. A Dakare Vas Orenton saw Páirc and Chrócaigh bin Shek Kirkaloo. Agus a Gaharu Gamyon Minnick. Shellaboot and son Ag Míchéal Hussey. A good Hernash Gahef took Ag Muo. Hernash and son D. Simon Thomas. Shach Salar. Favru and son took Greeley. Choro Ros Comáin Ni Irene Low Shellavan Alternash.
Maigh Eo inis, agus Spórt os a góir amach. Roch Maigh Ryan Duffy, go Cluiche de Seachtaí Cormac Phillips, Dí Halavúg meg an tarna seans. Passer Nash an son, agus ag a dara an cant an Chrócaigh ag Danny Yuan. Cúlín Míchéal an son ag Maigh Eo lavloch alta, ag ag a dara a Tráchtaire Nash Dí Fear an Turín. 8-3. Maigh Eo teach a ríist. He tosta her knees fear agus an cant an Seoire isteach ag Liam Lavin an tríú cúlín ag a siúd sa chéad le. Tá spántas mac a ríist puck amach a timigar stray an son ag Ros Comáin agus Liam Lavin le cúlín Míchéal. Sé cúlín in a seatra. Chrócaigh as a céile ag Maigh Eo. Tácht a inis de Ros Comáin. Scór na gógáil dóhéin. Canson number 3 agus ríis contosig a stig. Tá Shane Boland cúlín of Willis Air tan Canson ar fóríl. Kerishans Cailton ish ag Maigh Eo sa céad le. Leis banistóir Ros Comáin ag fécinn de seachtain son sin ag Kevin Salmon. Fear ó chúntain clár ó thuchas ó Lúbán díga. Agus an tarna blin do Ceannais ar Ros Comáin tá sé sin me Haran lína. Lucht Ros Comáin róhástal sin ach tá muir ar an tar taulan son beag puck sleas ag Maigh Eo. Agus deis go siúd teach a ríist. Seach go fada Owen Delaney. Ach léite go maithan son ag Adam Donnelly. Leis tamilún a raibh haintí ag Ros Comáin. Bháisteach sin á glanna de réir chéile. Brendan Mulroy. Brew an son ortha agus Maigh Eo titim ar Nash chun cosintí anamh. Bhfuil Cluiche níl turn réit or sell of gcónaí ag Ros Comáin an táleotha is sinna cumad an Fearlár Páirc an son féin bhrú Jack Donnelly. Ach ag a dara tan cansan na Haran lína. Puck slasa ag a dara. I bhábhar Ros Comáin agus deisinis an cansan na bhogasteach písí nela. Lash lead tríd an chéad le. Sé chúlín idir na fórn an son agus Maigh Eo tosna na níos fear cinnte. Leis an cansan ag Finn Killian. Donna bheith úntach agus ag a dara Maigh Eo chun tosig. Buil ag a dara I bhábhar Ros Comáin agus deisinis cosisiúd dollar an únsaí Roch Maigh dhéanamh beidir go lascailtí go seansar cúl ó! Ag a dara thug Seán Canning féin cúl. Caiise bheith sás an cúlín a bheith ge ach bhí deis glórmhar an son lús do creta ag Seán Canning. Dog sin cosantóir in a dhíg agus ag a dara scór maithan son ag Ros Comáin agus well deis beidir ar cúl. Ba siad sást an cúlín sin a thógann tar aon cuma. Leis Cluiche an son géilte ag Ros Comáin. Á se dá héh dul ó cheann na Páirc an tá. Tuála tastála ríis mar derm se bhí sé Harbh fluchan son. Ach anna scór beathe sin ag Seán Canning. Deis beidir ar cúl ach ar aon cuma rud ag an fight as. Ach an isisiúr Dave Villa, seans ag Cormac Phillips. Ceantarnach búlta go bocht aige. Bheith sé ag súil le cuasaí a chuir na ceart leis an iarraach sin bhfuil tá iardacht aige ach níl an crunas agus sin cúig ceann na seansan is caiilte ag Maigh Eo sa chéad le. Cúig cúlín mar bhear neachtra agus well Maigh Eo níos fear ach tá tréimh se fad a fóstal dul I ggur Nicky Rackard na bliana seo. Níos fear an son a Ros Comáin. Leis Reinter Murray ag leir an tlitir ag a deireadh tá sé me Harnash an son Conor Mulroy. Shelf Kamat idir cá chorla a bhí Finn Killian ag a deireadh thug sé fé scór agus ba bhahan cinna é. Cúlín maithan son ag Killian ó ghail Ros Comáin. Sin gá cheanna sa chéile is ag Ros Comáin agus dígar níag a Tráchtaire Nash sa Caibhland. Ó smacht go háling ag Maigh Eo ní léon Comáin aige agus cumann sin imreith tríd an son agus oscailtí inis Ros Comáin fé bhrú a céimenas am reis ag a deireadh a deireadh an réiteoir ag Joe Páirc. Faoi se bheith sin de Ros Comáin.
sin ceann san tógach beidir ró hapig agus Maigh Eo an son tre Ryan Duffy gurige sin ag alternais. Obair le déanamh howlan son ag Ros Comáin. Smachta go deasacach fé bhan ordánaí ógáin. Iirecht an Drisleáin ag ceann son ag tarling san ád contúirte gach praban ilí róide. I bhábhar Maigh Eo istigh agus clúdach maithig Simon Thomas. De se go bhar leir Páirc sin na glána ach droch glána seathé agus an puck slasa le dul a bhábhar Ros Comáin a ríist. Nómad agus fithe caite. Ceithre chulín mar áras Páirc Maigh Eo cuinnigh nuair casna fórna i gcuine bhí chéile sa chéad bhabhta Ghuislán na bharrig bhí 7 gúlín aftere. Héna fithe héna gcuine héna cathirdeag. Leis mailan sonach an puck slasa le tacht. Ag a Ros Comáin bana seoir Maigh Eo ag farristeach an son sin é Ray Larkin. Se an chéad bhliain do Ceannais é héin mar bhanistóir dar nó bhí sé Ceannais mar chó bhanistóir le blianta beag an ús fear na Gaillimhe. Bhí sé dar nó a Ceannais ar túraín thug sé iad go dtí cluiche Ceannais idir bheánach na hÉireannach an lámh isúachtar nó lá le móna lín limaníige deir tá deisir an taobh lína howlan son ag Ros Comáin agus an luúrig ón Loch Lantan neosaigh sé sin go bhfuil sé sin imethe Haran seasnán agus paiste mascórála is ag Ros Comáin. Cúpla ceann maithe sa chéile agus chuig raibh 6 chulín after cúpla nómada hen tá sé sin leidthe go mór inis an ceann san aimseigh Brendan Mulroy agus ar dé bheile go compórta an son James Dillon an lá Cooley. Má se 3 scór as sa chéile an son ag Ros Comáin. Chéilín go bhfuil an bhearna ar neistí 3 chulín Haran lína. Tá leid go leor an tá Páirc an Croke ach tá go leor pochan na slasa feicithe ón dáhéamh go dtí seo. Ros Comáin chuna ceann na hógand. Fágas sé dé fé dara fin. Gus go cliste se le bheith chamáid agus ar neistí fin. Is tá si de dul amach ruch amach as spás a sig an son ach obair bhaidéanta Cian Murray é chamáid. Gardan lín an son agus brú teach do bhuió. Comád het dúr clastig an son ag Sean Canning. Cúlín gadíise slána het tríidir choméigen an son a Páirc tastal an slitter tug a uig. Cosint an a bhaith dhéanamh ag Maigh Eo ag Ros Comáin a teach an fear leir Páirc ón Fitzgerald an ceann son bhfuil tá irdach aige agus tá crinnes aige comá. Sár cúlín ag ón Fitzgerald an tarna ceannig a siúd. Bhí ceithre cúlín as a chéile ag Maigh Eo. Tá ceithre cúlín as a chéile inis ag Ros Comáin. Agus cílín se sin a brab na súlach bhfuil atra ach gá chúlín scór maithig Fitzgerald. Sin puck amach howlan son agus Maigh Eo gur ag Tráchtaire seileadh an lán tosaí an son ón Drisleáin. Clipper Dimmerhóirí an réiteoir ag scuile leis. Sin é fear hibredáir nó bhéilách a ghabhann. Conor Doyle. Brú an son Ryan Duffy denta go maithe ag chuir tríd ag a deire ón Drisleáin gur ag brethir sliotar do bhuió agus sé fé Cormac Phillips. Amach an son agus spás aimsethe ag Maigh Eo agus tá sé sin ar fóríl an son deis Danny Yuan. An séú ceanna tá mithir stréig Maigh Eo. Agus denómad agus Ryan secondí fáca in san chéad le. Rá cúlín idir na fórna an cléitris socrú síos. Tús maithig Maigh Eo chuinnig idir cúig cúlín chun tosaigh 9 go 5. Nach tris teachtarnas go maithe Maigh Eo na Ros Comáin le cúpla nómada dús. Agus an bhearna sin síostí gá cúlín. Dígras san son sa dimmert ag Maigh Eo ag deachratí teacht amach. Cléigh fiosú an dáhéamh ag iarraidh chur Nicky Rackard a bhúcant agus ag a deirib ag puck slas eile an ceann son ag a Ros Comáin ar Dave Howell. Agus fear Maigh Eo síntan son be Cluiche tastáil. Bur síntan dáhéamh fear Maigh Eo agus fear Ros Comáin. Réiteoir an son ag dul seach an leir leis an mhair. Agus ag focail aige le fear Ros Comáin chumá focail na clús tá fear Maigh Eo fós sínta. Cosúil go seasaigh an puck slasa ach tá an cléithe teach beánaín tasaí le cúpla nómada nús an dá iarransá fíochfar chun an corna bhúcad an sa tránóna.
Is Maigh Eo Tráchtaire Trísh tréimh se maithag tús na immertha. Id sleann heb begun in as an Cluiche agus a beidir sin níos mó na éiread eile go bhfuil Ros Comáin tréis feabhsú. Nis deisir Dave Howell. Ach ag a deireadtá Shane Boland imime Harran lína. Agus beag puck slasa eile. Well is maithan rud é go bhfuil Tráchtaire na puck na slasa mar tá go leor có feicithe in san chéad lehan sa Páirc an Chrócaigh. Ros Comáin brasásta a bheith sé cúlinn chun deirg a sin thnaisteí péire agus ó hir na beag puck slás eile a sinna me Harran lína agus an ceantar le tacht I bhábhar Maigh Eo. Ceantar number 13 lán tosaí tá den ómad an scór deirnach ag Maigh Eo. Blochál má déntan son ar iirtí ón Delaney. Deistal her náis agus Cintún son, brú a teachtó Ros Comáin tá siad brúd amachtaí lár Páirc inis. Spás híos fún an ag an captain, David Kenny. Teachtasteach, pass Cluiche amachtaí Liam Lavin. Trí cúlín tá an number spás ag Lavin. Deistir scór agus tá sé sin na methe. Ó ar yes agus ar fóríl, be cearcameach sé sin Harran Trasnáin. Big dímán son ar Maigh Eo. Seacht gain de seansan inis cailte. Agus pocamach marag Ros Comáin smacht a go háling híos fún. Nis deis ag Sean Canning, cúlí níos túisce, bhí deisir cúla ag fós an ol Canning! Ó, cad é mar cúl! Sean Canning, le Rackard isteach san angach an sáthe Páirc an Chrócaigh, agus don géadúir Seanóna, Ros Comáin gafa chun tosaigh, a cad é mar cúl agus thóg sé go snasta é. Rackard a Canning, héna inis, ag an bhar sa chúnge agus rihan rás, sin héna cahara sa chéile ag Ros Comáin an féidir le Maigh Eo freagra láthair a hairt. Well is féidir sin níos fearr hastig sé sin ó Kieran McDermott ach sár cúil an son ag Sean Canning. Kieran McDermott ag freagart an son de Maigh Eo. Ros Comáin a Tráchtaire Nád a deile héna seach sin corm don tarna bhauta. Counts on guards on fustach ag a deire ar fóríl. Ach an cúil sin tóg agus snasta ag Sean Canning. Scór cinúnach agus Ros Comáin go mór tharnáis in san immertan sa. Tair sé sin misneachtómh go tharnáis ag Maigh Eo. An Cluiche trísh feabhsú go mór le cúpla nómana nús tá brú an son ar Ryan Duffy. Ach ag a deire cosantóirí Ros Comáin a déanamh dóthain Cluiche ag a deire deir an réiteoir. Agus puck séir amach le teacht ag Ros Comáin. Iscrí an taobh sa de Páirc. Láh an ard ag fear Maigh Eo ach ag a deire cuma pelle ionta chuma agus mar thuirigh sciúrigh ar ag brethir an slitir sin cad a deir an cloc. Cúig nómad go le fágad a gnáim ag sin thnáis ag Cian Murray agus Ros Comáin cinnte trísh socrúisteach san immert an council caite a deir an réiteoir bhí sé dúrach an aice leis an immert agus táir sé sin buile séir ag a Maigh Eo agus an cúlbar a teachtaníos Bobby Douglas ón Tuaín. Tá buile má ag Douglas ba sé ggéirigh an council a choristeach tí imil na Ceannóga. Má rihan an tá leis beidir a chur Harran Trasnáin. Cluiche Ceannais chur Nicky Rackard. An taonú ceann agus fithe an sotham líana. Ar nó ard a mánaí bí a Rackard a dhimmar de Loch Garman. An éidir dahad go dtí 57 go leor buaite seachung inis. Bobby Douglas de Maigh Eo tá ceantan ag taistil ach ag a deire ar fóríl 8 gain de seans na caiilte ag Maigh Eo sa céad le. Má se go leor deis na Crochaigh Maigh Eo ach ar chlár na scór tá siad ar a chó scór 10 ag a héna seacht.
Leis Ceannais to go an focus a céadla. Lúsin Ros Comáin ar ein siad seileamh agus tá mé cinnte go meisi de gúirt níos móda sinna haspáint in Sathairn lehan pass sin róada agus léite go maithaigh Maigh Eo deis go siú Tráchtaire ach ní laing ann ach fear Ros Comáin sin é co-captain na fórna Conor Cosgrove in si gimar chud amáíocht le hard a rahan a gúnta na galifa. Tríd an dáhéh Míchéal le passanna lán cúlaí a Maigh Eo ó sin Greeley Ceannais ag David Kenny socrú agus an pass a chuirtaí an taobhsa. Smachta go deasanton ag Liam Lavan. Trí cúlaí ag fear an tuaín sa chéadla dulta seacanton. Beidh bhfuil deis ag Maigh Eo ar cúla go deireadh. Ó de chiúis na brógar yes. Ná gang de seansan in is caiilte ag Maigh Eo. Bhí sé ggéirigh chiáil beidir seach sa cúla níor dhearg leis. Agus deis eile caiiltean son. Ceann sin ar fóríl. Pucamach eile le teacht again de lálas. An dáhéh corm go maithanta spásanna ag David Kenny. Amige an áta fiúcha níos fear an tros agus seachtaí Shane Boland. Ach a ríist obair bhaithe cosantóirí Ros Comáin agus rán an son go deireadh amach fada le hosaí. Ceannais teachtaí an taobhsa. Leis tá siad ag fás ó héh misnig de an ceann son choristeach agus ag deireadh Haran Traslan ag Sean Canning, sin cúil agus gá cúlín an eise Canning, tá ag immert arás an down dómh an tá Tránóna, agus Ros Comáin gafa chun tosa go ríist. Seansar dé bheith ag Maigh Eo agus Kieran McDermott, ach deiciang de seansan ar stré agus ní bheith ré Arkansas leis an méid siad iireachtaí, ba siad son costasach sa le meid an Tránóna stig. Lálas a ríist. Gá nómad agus rein secondí fág an orda hain siad hail. Chun tosagan son tá Ros Comáin agus Finn Killian, féhrú áfach. Obair bhá déanta ag Ros Comáin agus ag Maigh Eo agad deireadh a bheith an buile séir. Agus ag ggéirigh seo thógan fé dhéithnas ag lécan cúlbáir amach. Bobby Douglas. Befrán ó scóir eile gáil agus ar leid dul se cormaigh an rise, bhfuil í thar sí deis Douglas teacht. Tócha go mar. Smachta go deas ag Liam Lavan, tá sé féhrú, ach ag deireadh Comáin róáard an tuna deir an réiteoir, agus beidh buile séir ag Maigh Eo agus deis na fór na chotharmú, don tríomh out an sa Páirc an Chrócaigh, ag Ceannais chun Nicky Rackard atá tharbh a tanmhach, agus anna chóngrach ar fad. Leis an tuáile tuirme ag Shane Boland, spéisiúil inis, ahrú ó héh an taobhtá mon na muilí séire thóg Cormac Phillips an cúpla ceann dearnach níor ritheadar leis. For Boland ceann níos congriad an cúil níos túisce, agus ba sé ggéirigh an ceann son a róú Haran Traslan agus na fórna ag chur ar chó scór bát amháin eile. Is ar imime an stúa nua pella. Green ag bagar teacht amach tá bháisteach sin na mehan ceann son ag Maigh Eo. Níos fear an son ag Shane Boland. Tarna cúlín ag a siúd. Agus den tríú bát a Tránóna na fórna ar có scór. Fáid galóir an son le pucamach enda lálas. Smachta go deasan son ag Simon Thomas an Drisleáin gar hín sé gimmert chud amáíocht a club. Ach tí halamh agus thnáis ag Ros Comáin, Owen Fitzgerald. Isteach sa láir tá cethar ó Maigh Eo agus ag deireadh an captain David Kenny ábalta sin a smachtú agus beidir go mbeidh deisháin eile ag Maigh Eo. Seachtaín lán tosaí Owen Delaney. Gá chúlín ag a siúd, Carrick tastáil an pass seachtaí Cormac McPhillips. Phillips, féhrú. A glant agus snastan son ag Conor Cosgrove. An ceann son ag turling to sig deis ar cúl agus tá sé choristeach sa líontán. Ó, cad é mar am chun cúl a ghaimsú. Iirecht fada ag turling ar imime le Ceannais agus ag deireadh Ros Comáin le Comáin an orda Creekno Brendan Mulroy dóla ag deireadh chuir sé Comáin leis. Cad é mar am chun cúl a ghaimsú agus nómad amháin a bheith le curla deir an chéad lehan son. Sin scór tharbh táchtach agus cúl ag Ros Comáin an tálós mutad an á leis a gceann son. Ba siad brá sásta dul isteachtaí na seomraí festais
Más féidir an Forest Portion a Cumá, Seachún Ceannais ag Ryan Duffy, Maigh Eo ag Irige sin a Rackard ach mí Crinnes a ríist. Ein cheann diag de seans na fóríonn san céad le, agus beag Ros Comáin breásásta má an cuasaí mar atá. Brendan Mulroy leis an gúil sin chuir sin Comáin an orda teangabháil leis tá lámh an orda isise Conor Doyle an réid seoir tá slitter uig an adóg lehame séit an son an cúil sin an difriat after an son ag an risise Brendan Mulroy leis an immer déanach dearna ceall leis an céad le cúlihre dóda Ros Comáin a chialín go bhfuil sin gá chúlín contasa an sa ag an risise ag gluthe Ceannais chur Nicky Rackard an scór lehame an sa Páirc an Chrócaigh 2-8 ag Ros Comáin ein cúlín diag ag Maigh Eo fanna giling búg faintí an céad lethe teacht agus action ile an tarna lag an bhail. Had an bhliain sechuing Nis tá oscailtí istigh sa lá agus Ceannais I gartar an céad scór an Canson Tomán teisteach tá sé sin Sathairn seasnán ag líam leat ar Maigh Eo go dtín taobh hawl agus reidir mthirí chuir lámh an orda glóir an tlitter ag deire tá sin sásta tart fé cúlín agus sin scóúntaach Ros Comáin dí halahúis ag Adam Donnelly ag deire Sathairn ag Owen Delaney ón Tuaín agus tá sé sin treorathe chlána Brunton a Shellah agus Ceannais ag Ros Comáin ócád fuór an sa Páirc an Croke Conor Murray le deis agus tá sé sin Sathairn ag Ryan Duffy dullar an únsaí báut amháin eile passan a maithe an Canson seoirithe agus tá sé sin bhfuil tá muir don a fedó Ros Comáin ar an únsaí inis Cansa díreach peochathe ag Owen Fitzgerald scuilann sé fé ceann maihan son díreach os ceann ag Maigh Eo dul ar neistí líam leat cúlína go héin comá fad golóir ón gúlan Canson scuilte ag leavan agus tá sé ige scóirnis ón Collins cúlín go dtí seán brise stiganis be bhfuil deis ag Maigh Eo ar cúlan ná tosaí an Canson Choristeach Sathairn trasnán ag deire seachtaí Cormac Phillips dí halahúg meid an tarna seans Passer Nash an son agus ag deire an Canson Choristeach ag Danny Yuan Maigh Eo teacht a ríist He tossed her knees fear agus an Canson shore. Will get her if over Ros Comáin agus Ceannais cosúd dollar an únsaí roch maithe dhéanamh beidir bhfuil oscailtí seansar cúló ag an deire thug Seán Canning féin Shellah Comáin idir cá chorla a bhí Finn Killian ag an deire thug sé fé scór agus ba bhahan cinenne cúlín maihan son ag Killian nach an lámh isúachtar nó lá le Móna Lín Limini ag deire tá deisir an taobh lína howlan son ag Ros Comáin agus an leor cosint an a bhaithe dhéanamh ag Maigh Eo ag Ros Comáin a teacht an fear leabhar Páirc Owen Fitzgerald an Canson bhfuil tá irdach aige agus tá crinnes aige comá Nis deis ag Seán Canning cúlín níos túisce bhí deisir cúil aige fós adul Canning cad é mar cúil Nis tá siad ag fás ó thaobh misnig de an Canson Choristeach agus ag deire Sathairn trasnán ag a glant agus snastan son ag Conor Cosgrove an Canson ag turling to stig deisir cúil agus tá sé Choristeach sa líontán
Cinnte go raibh cúpla focail ag Kevin Salmon Low ó rá go bhfuil siad in áit bha cúil chun tosaigh ach go bhfuil cúgnómad agus trichad ómáíocht de fós le tacht sa le run for chun Nicky Rackard an Sathairn Páirc an Chrócaigh Tránóna. Se críoch más chéad le Ros Comáin Brendan Mulroy leis an gúil cinúnach sin. A chilín go bhfuil siad éon cúil amháin chun tosaigh agus an réiteoir Conor Doyle ó Hibbredáran ó chuman bhéal átha gahan réigenis le túsa chuir leis an tarna leat an bháisteach slach sin glanta na Canílacha bhd níos fear agus céad selevant an gahaisteach ag Maigh Eo. Scórála seachtaí taobh na canála in san tarna leach seo agus deis third fé scór ag Kieran McDermott cúlín sa chéad le ach mí crinne sa ríist mar a bhí sa chéad le. Does éon ceann de seans na cailtean son ag Maigh Eo agus well nuair hen siad leat is maithíd na scórna sin ach nuair hen siad ar fóirí landmhisneach in áir a hen Maigh Eo rís smachta go háling ag Ryan Duffy féhrú ag a deir déint go maith David Kenny sin ag captain na fórn an son ar nas go fada le Conall Hessian tá sé siú dultín lán cúlaí Oisín Greeley agus Maigh Eo in eise tacht ar an únsaí cúil chun deirg tá gúilin Cruig fight an son agus buile séir le tacht ag Maigh Eo tá cúil bar a Bobby Douglas a duine bh lí amach. Clé bra Spórtúil go dtí seo rá iarna atá ag lí amach ar a hain chun chun Nicky Rackard na bliana seo bhreith lotha. Tá sé búte fé ró ag an dáhéamh búte ag Maigh Eo 2016 agus 2015 agus búte ag Ros Comáin 2017 agus 2015 ach tá falling tríis a bheith chum agus caiilte fé ró ag an dáhéamh an ceann son ag Douglas ag Turling ach ag a deire lábhas sábháilteiste ag enda lálas agus glantach drochlanne se he brunta na sellh ar nás ag Maigh Eo tá burt dul sa tóir sin beag an na brose amach ag a deire dóibh. Gírig brethir an son bhí Cormac Phillips níor ghearrig leis tá ar nás ag a deire ó tí halahú maith an son ag Ros Comáin an bris ag a deire ar nás ag Maigh Eo agus Kieran McDermott. Réiteoir ag scuile leis an immert an Sathairn Páirc an Croke an Maigh Eo sa tóir ar a géad scór sa tarna le pas maho McDermott a seach beidir bhfuil deis an so ag Maigh Eo ar cúil ag a deire iarach Ryan Duffy blochálta féch an sin sár chosanta go Ros Comáin agus ar chuma éigentí de gírig Tarrington an slitter a Carnash ag Maigh Eo tá nilinge teach níos géir agus níos déine tá burt a stig sa lár duine chu siúd ón Collins a dul seach sean an sár cúla ag a deire an ceansa chur amach ag Ros Comáin ach beidir go méid seans ar cúlín tá sé ar fórí ag a deire ó a hirann an down bhí seansna ar chúl agus ar cúlíní an son ag Maigh Eo endalálas agus an maidir trastan i lisagam ceocha a habháil an son iad ach faoi se bheith sin de Ros Comáin agus cúil cinnte cumádatha mo an sonnacha. Nes Maigh Eo a teachta rís tre ón Collins Strachtí Liam Lavin, trí cúlín sa chéad le ag fear an túrín, Spórt in isise stig sa lár ag Ryan Duffy ach dí halahú dígras óntaach san immert an son ag Jack Donnelly ach Cluiche gan cheist an son agus lucht Ros Comáin ag taú agus ag iarg misneach a thar docha dimmerthirí an sá. Deis ag Ros Comáin an fearspar sin hína amachtaí ceithre cúlín. Gan éon scór fós feice sa tarna le. Lohan na cuithe sin in an naigana is tólam tá sé deachréibh at a ceircealú níos mó ná aon rud le búilt an son ag Míchéal Hussey. Fad ag Hussey, crinnes ag Hussey agus cúlín aige. Ort scór eile an son ag Ros Comáin. Ba sí bra sásta leis an tús sin sa tarna le. Conor Cosgrove a bhí anna go deire. Leis Maigh Eo sa tóir scórdá go tain. Iarta teacht ó Liam Lavin ach a ríist anna chosanta ag Ros Comáin an son. Misneach an isicha. Ceann son ag Robbie Fallon. Trastan son bhfuil chur isteach ar Ros Comáin níl a deir an réiteoir agus go deis de ón Collins teacht amach.
Nis Codderling Oak Council well a Shakti Lava Far Vuyogas a sin smachta go hauling ag Shane Boland go score over Willie Sayers I Cade Lahan Cade count on Immert Oscail to Nish ag Boland count has to go Vuyogas and Bjarna Hernashti 3 Coolín a reached. British in over Ros Comáin. Turling to Stig Cluiche and Sonnig Maigh Eo. Should have Páirc, Simon Thomas on Drisleáin Gar. Wacko for the off with Owen Fitzgerald agus Desh. Ag Fitzgerald fickin sin order last second Toko to Cower and Cuila. Haran Trasnon ag Fitzgerald and Triu Coolín ag Varlar Páirc. Agus Ahrú initial of to Chrócaigh Maigh Eo. If we're a fifth Cara Tráchtaire or Bark. Ceannais Sean Kenny on Turin agus Joe Burke on my tour at Fágant. Ná se an chéad Ahrú an son ag Sir Coolín River sin ag Owen Fitzgerald. Leis Maigh Eo an ouncy bout one ella. Canson Turling Garrett agus beidir bhfuil deis dul písí nella. Ag a Derrit an Canson Trasnan an Cúil agus tá siige an Varlar Páirc ag aimsú. Agus Maigh Eo ag camad leis an scóráil ní bheith fána hurligan de Ros Comáin pontáiste nó Ferris bar rómhór a thógan tlóhan sá. Leis an brise bhábhar Vuyogas Kieran McDermott ag to Spórt donna chuid an Immert an so Tránóna. Féhrú agus Carrick hastáil ag a deire reis ar náise hain. Agus smachtar an tarníirt aige. Cummart an línan I léon puck slasa feice go fóils tarna le. Agus ahró sé sin inis láthraigh bán be Ceannais Maigh Eo agus deis go siúd a ríist. No, bhábhar Ros Comáin a dúireann muir. Agus an fear thógaigh ná Sean Canning tá cúil agus gá Coolín go dtí seo aige. Anna has spotted a shoot. Bishigirgan counts on a rory with shock better. Moss Fader, Haran Chasnon, Willama, Turling O Guard, Tom Maigh Eo Shiglehivrica. Okay, get Darren Brishev over Ros Comáin, Dakrati Kamad. Better Megan Tarna chance. Maigh Eo and son against Dent, come back Simon Thomas in the Glana. Nish, Maigh Eo attack bout one Ella. Varlar Páirc. Danny Yuan, the pass to Machanson. Tasha sin níos fear. Yuan a Chrócaigh, and pass to Galasmo. Cretan agus nasta. Agus sin gá Coolín Míchéal an son ag Maigh Eo. Bjarna Hernashti gá Coolín. Sin immer to count na Páirc and count to Lavloch Alta. Rackard and Brisha ag Maigh Eo agus Cluiche fechan son ton Lava Curlin I Ceannais agus sin Drisleáin ní 18 sin son le Kinner Connor Tile. Rackard Harín réitor Ainting Reeve agus Cílín sin go meid chance éascar Coolín in ish. Ag Ros Comáin agus deis an Ferris bar chuir amach a ríist. Tí éon chúla leis an lán tosí Robbie Fallon Hógaigh. Coolín ó bhfuil is éir sa chéad le chuir fad a Rackard and can son of her Haran Trasnon agus ag a deire. Dúireadh mar tá déanta Shtachtaí taobh Canuck a sé díogan son. Scór maith ag Ros Comáin agus Bjarna Rís Hernashti 3 Coolín. Leis an brise sin a bhábhar Ros Comáin tan gaochs na seolta ag Ros Comáin Hernashti hensi leis a gansa. Beidir bhfuil deisir scór Lavloch Áil ar iirecht an son ach ag Turlingt agus ag a deire iirecht ó Conor Mulray tuid me seachtaí Lava Douglas agus glanta go maith a siúd. Canson ag Maigh Eo istigh. Hernashti nonatí ní bhfad a thoisistigh ar Páirc sin Sean Kenny. Oh, Ceannais forí Chrócaigh diag the chance in ish atá Cailton son acu. Ag díma ar leis an méid sin.
Ros Comáin attack the reached. 3 Cooley Nidder na Ford and son. Dírk Marví Gamrisha. Forest Parshin Fosig Ros Comáin ta Farvio Shinta. Tráchtaire Nash Gamerica Kerna Costa. Lavlock all Dent and son. Okay, Gedera Shell of Commodore. Maigh Eo D Grasoon to Tráchtaire Mackinson a reach to Kieran McDermott. Agus Gedera. Arin lo Shell of a Commodore. Fian Tolo and son. Shaks the Lore. To Spawn Commodore. Danny Yuan. Block all Matt Inter shooting us a reach. Conor Cosgrove a gimmer to Rouse and down. Murray Enches a Commortis Shaw. Commortis Nicky Rackard or Fadim Lee and a Sark. Cluiche Cowan and Míchéal. Shocking in a Sean Canning. Actá Buile Sair fecin son ag a réitor. Agus sin a bhábhar Ros Comáin agus tá siad in nish. Ag fiosú dia garníag sa Sathairn le seo. Den ómad catón risha. An bhearna céine idir na fórna le Ceannais Corn Nicky Rackard cuinig raibh Maigh ceart a Ros Comáin an Nora. Cailed ar machar dífric scórála átabhaint amach sa Ceannais. Dar no Ceannais a bhúg dúning áil ar bhuió. Naig deisina me her stréis a chéad le ag Maigh Eo agus cúpla ceann eile tá sus le dos éanú Ceirceáin déagar fad cailte agus an ceantan ag tarlingta stig an cosint le déanamh ag an lán cúlaí Oisín Greeley féhrú ar naistin cúlbar níl se sin rómha riamh ach ag deireadh an tálo teachta machanton. Maigh Eo agus an passioning an brú a machtó ag a deire agus isteach a chúin a se raisiid. Anna chungart an lína gur é chamad leistigh tá lím levan ag a deire sá Robert Dent an son ag deire Finn ar na se héin sé. Aber le déanamh an tosan ceann sa smacht ag Shane Boland ach tá Boland currathar an lína beag Buile Sair ag Maigh Eo brathigh sé sin ar mór ach tá sé crate agus crate go agus dearn go méid focail ag an réitor le deire Finn comá. Ruile le déanamh an son ag Maigh Eo ar dó a fág an na Páirc sin ar Conal Hessian agus Carta Bui Godain Brunton son ar Conor Cosgrove ó Ros Comáin as an actra sin ach cílín sin níos háchtaí. Ruile Dinton son Comáin Ros Comáin over def in Killian a fág an na Páirc. Má se an dó héh a déanamh ahar agus stad seo. Taken siad go bhfuil an cluiche teacht go dtí bar maithasa Sean Taum chun gníomh a dhéanamh sin teoiristeach an son ag Shane Boland an cethar culín ag a siúd agus scór maith an son ag Maigh Eo. Bhearna ar astí gá cúlín. Ifir hugta go tháinig a seacarú an Ros Comáin sin é Límó Kyle ach Maigh Eo attack the reach tá deis an attack tó Lím Levan tá faid leis ach a reached cúig ceang díag the seantain is ar fórí le Maigh Eo. Oh, sár go bháil an son ag Conor Mulroy. Pass seachtaí nonatí, sin é Límó Kyle. Chéad teang a bháil leis an slitre a siúd. Kyle fós adál beidir bhfuil deisir cúil ag a deir scúpáilte. Seachtaí lámh an cúlbar agus Bobby Douglas. Obalta sin a bhanistú agus a glána amach an son. Fada le Danny Yuan. Gá cúlín idir na fórna. Cuoinnig caiig tar a bheith going an son Seán Óna. Mohammed Cormac deir na himmarthe beag an breise. Ros Comáin a teacht a ríist. Mish Nachachá. Immerthirí gléic an tlitir seach sa lár an son ag a deire. Ryan Duffy déanamh go dóhan is sin a smachtú. Spórt in ish. A cobar le déanamh seo bhailú ag Maigh Eo. Sá rubber off a chuir Dave Ella ag Ros Comáin agus ag Dara Finn. Deis in ish ag Sean Canning. Canning agus an count ag Turlington Douglas go compórdaach sa cúl. Agus Maigh Eo le lán níirte chuir an ansaí ar Dave Ella.
Oh, Sorgawal in Ordis na Fracha. Adam Donnelly leis an lapa in Ordis an Éireann son. Spásig Ros Comáin. Seachung Brendan Mulroy. Coolnís Tuiscaige. Coolín Coma. Desher Coolín Ella. Oh, I get there for Ní Launa Gredfa. I can Carru Kennetá Kyleton's on. For a seach to fog in the Páirc and Sonnig Ros Comáin. Agus some go river in Maigh Eo how Tráchtaire. Masha Ahra Ella a dhéanamh an son. Leis an tam na Hahra dhéanamh. Fihin ómad fáca. Oh, goáil úntacha stigan son. Ag Cormac Phillips skillina úntacha an dáhéh taspáint an sá. Ach ag a deire Ros Comáin ábalta dóhan na dhéanamh sin na glanna. Leis an féidir le chur Nicky Rackard a bhúcant an tríú bhauta. Nu an Maigh Eo an tríú bhauta sinnaíon ceist an ceann san imithe isteach. Os ceann go hainge. Ag brú is sigta Conor Mulroy Ceannais co-captain na fórna léite go maithan son ag Oisín Greeley. Ar nastí Bobby Douglas ón túirín an coolbar attack amach. Caisih Páirc an a bheith blocháilte. Níl cíime go raibh lámh le sin ar an dalamh ag a deire. Tála Maigh Eo sin na glanadín taobh sá. Owen Collins. Fad na talún an san Carhamach. Ag Maigh Eo ag deachratí éáilt agus obervadénta Conor Cosgrove. An bhirt mar chó-captain ag imirte raus the Ros Comáin and Sathairn. In order hain siad. Maigh Eo tríd an lán cúlaí amach tín onadí an son. Sinné Jason Coyne hánig a staach ó bhéh an haunis. Tar sé fé chúlín an ceann son ag taistil. Harran Chasnon, sorry an son ag Jason Coyne. Ní a bhada hasise istig mar onadí. Cúlín aimseige. Agus níl atran sa Páirc an Chrócaigh. Ach an bhearna is lú. Sé cúlín teig ag Maigh Eo. Dó a hain teig ag Ros Comáin. Agus críoch drama túl in ondoing. Ros Comáin a ríist. Cluiche tá trois fiása go mór Sathairn le. Caidán má. Deis scorála an lámh an Ordis an Éireann son agus cílín sé sin. Go bhfuil fear Ros Comáin a tagasteach mar onadí Ben McGahan. Brásás leis an scóir sin. Obervá. Péire atar ríist. Fad go leor leis a buc amach sin. For Ros Comáin sínta, ní léon bhfuil a Sathairn réiteoir dul a rúthar tá Cormac Phillips. Phillips fósadal deisian tá blochál má dinta ag Ros Comáin brathe sé sin na Páirc. Ach tá deis má sábháilte stigan son. Agus a thug Phillips fé. Agus an isis. Maigh Eo a teachta ríis. Bhfuil tá sár chaidán amáíocht don dáhéh a maithan sa ar Páirc an Chrócaigh. Ach Ros Comáin a ríis sé Conor Mulroy. Ag iarg é bhúcan de sig tá Sean Canning. Favorú. Clipper Timmerhory, Pedro Galori Goig, Fire Hebradar and Conor Dylan Slitter, Niénig. Squeala sé leis an immerint agus dul seachta Keane Murray. Count Garrett, Pedro na brocha má Pedro Deis stig. Ag Ros Comáin ar cool Shaston Varda, Pedro Deis sar cool agus tá sé. Ag Robbie Fallon. An trúr Selina Lán tosig le cool ag Ros Comáin, Sean Canning, Brendan Mulroy agus inis. Robbie Fallon. A cadé mar fast agus ní raibh fear Ros Comáin peoch leithlas ach an son. Connic sé go raibh Fallon in áit níos fear. Cool iver a trí. Agus tá bhearna sínta amach a ríistí cúig cúlín. Trí a dóigh le nád a séideag. Ahrú eile tint an son ag Ros Comáin. A coolúnta an son ag Robbie Fallon. An é sin an scór cinúnach sinnín ceist. Puck amach ag Bobby Douglas. Táchtach do bhuiónis an céad scór na ghóile chaimsú. Hastíú na fannach san imirt agus deis eile son na mithe. Ar stré a ríis sin sé cheang díag de seansanna. Malacht éigent ar scórna, iarach scór na bhuióin sa. Sin ceann ag tarlingt agus Ros Comáin ag iarg brethir.
Shelf Con, counts on Roishil and Tussie, Imha Contalún. Okay, get Derrid, Hoshansig, Bobby Douglas, Ishin and Glana. Agus Scornick, Tastal of Wionish. Norda Hinchin and Brisharish, like Ros Comáin, Tom Mishnak, Agus Cree und Ganishaka, on Páirc and Chrócaigh. Nimorantine Hug Deshnadov, and Commentator Chachtanish, Connor Cosgrove. Okay, Shana Meher Foril, Nilanak and Cougar County, Tom Meher Straight, Jack Dowling, Ahoniga Shakanson, Mar Onadidoiv. Pocamak le Dehanus. Ag Maigh Eo Nia Breen She Macdov agus Sagirigay Valu to Owen Fitzgerald. Oberle Jane of Ag Maigh Eo Nilain Comáin on Sonaka. Agus ag Dara Fogashid Ishin Fay Ben McGahan for She Coolin Mother Ros Comáin Nistushka. Girigay Hockrudov to Maigh Eo to Owen Collins. Anish David Kenny. Ros Comáin Nis Farga Kinta Sathairn Lasha. Neil Maigh Eo Imha Fost to Ros Comáin on a Chuck Traston to Adam Donnelly, the Ros Comáin. Glant agus Snastaga Shoot agus an Lapis in Air Reach Maigh Eo, Neil Sheko. Scirin Eshaton Slitterton, Vosha Crouchin Glanta. Oshin Greeley agus Cluiche. Her Shoot agus Willis Erle Tráchtaire Maigh Eo, Carrower Click Fanta. Traston Douglas and Coolbara. On Turin Takanis, Inishin Council Le Corishtak. The Emily Carnogan New Trialishe, Coolin Bobby Douglas. Douglas, oh, Sir Coolin again Coolbara. Hastig Sheshinuha, Mishnach Agent. Tara Sheshinordu Creedoiv. Bobby Douglas, le scored in kids go. Agus ni latra reach na Kara Coolin. Shigarig Breher Ganson, Conor Mulray. Sliver got a very bug moron on Sonica Guterres, Hashella Vernashik Muyogus, Simon Thomas. Wishit Vernashti Douglas reached. Better Mahashlin She Pishinella can make Desh third face score Ella. Forshen scored Dernak Dove. And counts on Tashtel. Rackard. Smacked Stigig Muyogus, better will Desh. Will Tarrington's on Neil and Rachel Squealish and Immert. Chasna Cool better will Desh and Son Egg. Muyogus own the lady. Le Cool. Cool Agus Pairanish Imsha. Ag Owen Delaney, if he began the Harrington Chicks Carnog, Squeal and Rachel Leshen Immert. Owen Delaney le Shelev. Agus Cool un together Maigh Eo. Agus a nish ta she'd go Mahar Nashins and Immert. Neil Atra. Ag ein Coolina one is Sir Cléthe Canish, Nicky Rackard. Shin Cool agus Coolin Nasikele Nishig Maigh Eo. Harshishin Spragadoiv, Tráchtaire, Jane Sunshine Owen Collins. Rashin Farlower Parker Simon Thomas. Nishta Ros Comáin, Cratcha, Lishin Coolshin Igela. Desher Coolin and co-scoring Ishak Shane Boland. Kara Coolin Gadisha, Sean Coigo Cown. Nisa Hawkty, Coolin and co-score. Augustin Gahru Vouta, Naforna Coherma Páirc and Croke. Owen Fitzgerald fog on the Páirc and Son the Ros Comáin. Corher Mohammed. Well, Sir Cléthe Canish. And though have the trave she an Uchter. At le Ganu Tree Num the News, she Maigh Eo Tiger Nice Fiar. Shachunga reached the Trey Liam Lavin. Counts a squeal to Chrócaigh, Lavin, oh, Gachran a Dullah over Maigh Eo. Sir Rave Shadishaka. Coolagus Tree Coolin Nasikela. And Cahar Cowan Son Lavin. Agus he Goffer con Tossig a reached. Well ton Cluiche Aharu. Dwermorton. Taumadul Araig. Agus Hainanite ag initial 3 a Doyeg. Ros Comáin inish. Agus Gala scorna. Oh, will to pass alling him had Treed Son. Brewer Tráchtaire and Son o David Kenny. Captain Maigh Eo Den of Gomahan Son on Turin Club. Le Star Lauder a money of the Maigh Eo. And Dohave ag Liamachar Hennig in Cléthe in Norda Yen agus a Vahasa.
Ach agus stáilse Maigh Eo beánín contosig. Ros Comáin in le shelf, Comáin Ord an son. Agus an ceart an son Conor Doyle. Bhuiile séir le Tráchtaire Ros Comáin. Agus deis scóráil elevator. Ceannais go seo Ros Comáin. Tá siad cúlín chun Derrig. Cluiche Ceannais Nicky Rackard. Tá ceann ag taislí bhna sin spruch amach. Ó bin an rud deirnach a bhíú sé ceang ar fóríl. Agus níos de háchtaí do Maigh Eo an poc amach le teachta go seileadh in Isisicá. Ní bheith deithnas ná deabhar Bobby Douglas. Ceann Garrard, well, go sé ar náis chuige. Tá buile maith ag Douglas, tá gaochsáis tréis amachtansá. Ceann contúirteach ar a déobh eile. Ros Comáin ag ar GAA Galton Irene Loha. Teachtamach an son an tána díal Ryan Conlon ó Ghail Ros Comáin. Go sé ar náis tí Conlon. I me seach sa denóma Derrig. Maigh Eo le Spórt Dain chúlín amháin an Sathairn Páirc an Croke. Ceann sa smachta go háling is stigig Ros Comáin ach ag a deire. Logíireacht ó Robbie Fallon. Agus seans ag Maigh Eo Tráchtaire Simon Thomas. Ben McGahan. Garden Lína in Harran Lína Gadera. Puck Schlasser sin a bhábhar Maigh Eo. Aruella reaching Ros Comáin for Fahain, Owen Kiernan. Tráchtaire Shachan onad Robbie Fallon. Agus, well, better Cavan the ping in a Derrig on Sonnig Ros Comáin and Bonastor Sinead Farron Clár Kevin Salmon. O Lubon Diga in Irter and Clár and Tarnablin do Higanis. Agus that show a Aaron Coolín con Derrig on Son. Puck Schlassel attack they go on Collins. Smacht go Jason Sonic Shane Boland, Clem Maher Shoot, Shakoff out of the Ryan Duffy, a dollar Rue, her Shancer Coolín. I get Derek Duffy, old counts on Tarring and Eason, Coolbar, Tashe Fave, Ruishtig, and the Lawless. I get Derek, Corishtacker, Sticks the Carnog. I guess Bulla Sarah Mackay Ros Comáin, Ruella, Webbickle. And Rudamana thought Kinta, big Ryan Am coach of Gartek Darren Tarnilaha shot. If we're a Fehadons on the Ocean, John Herity, Ovid Toura. I guess if we're a Doyeg, Ryan Duffy a fog in the parka. Shahan Bainsha off Folavu, Egan Dohaven saw the Páirc and Chrócaigh. Och, no man the Martian Fokaha. Coolín idir na forna. I guess Hainat Tree Asichéile ag Maigh Eo, Shachung a Rishtid. Deshan Trossa ag Owen Collins. Ach, tan Canson ar Forílerí. Shacht gang diag. Foríleg Maigh Eo. Tas one sin an méid deisina bhíochá agus seansan na crotha. Sin puck amach an son. Again de Lawless. Gurgé smachta agus tá sé smachta Conor Mulray. A Cailton son agus Maigh Eo ag fécin go compórdaach agus stadseo. Cinach bhfuil an tain chúlín sin atra. Couple of foil on attack Shakti Páirc and Chrócaigh. Big Farrer in the Mond. Trasna Hain Maigh Eo, Tá Bertown, Tá Vertidal and Slitter Kane, Tá sé smachta ag a Darren son ag Jason Coyne. Coyne fósadal ar Rúher. Jason Coyne the Maigh Eo, fósadal better go bhfuil oscailtí agus Deshan Sora cool agus thug sé fé. Sábháilún tuc again de Lawless. Ag Nílan Contour Glanta, Ros Comáin. A den of Dohan and son bhí deis maith son better. A reach the Maigh Eo, go raibh sé níos cíalmhar an ceann son a chur Harran Seasnáin. Ag Maigh Eo puck Schlassa. Sé nómad agus Ryan secondí fácathe. Sin ceann son le teachta ag Owen Collins. Tógann to chuid ama an Slitter Hockrú. An bhéir atá chó glas agus snas is dhéata go bheith an Sathairn Páirc and Chrócaigh.
Well, tug sé ceann gardan seosa agus Harnashtí Liam Lavin. The gáin níos ciúna Sathairn le amachchan son dí Sean Kenny agus Maigh Eo Harnashtí le féin den Páirc agus David Kenny inis an captain. Conor Murray. Dul chuinnig duine Owen Collins. Gardan lína ach Irene le sé chuir tríd an son dí Owen Delaney. For sé Coolman níos túisce Delaney. Do Maigh Eo tá sé seo níos fear. Maigh Eo brasásta bheith fáinach an son. Go dtí go raibh Delaney an áit níos fear. Héna trí inis aimse go siúd. Agus gá cúlí natra. Agus well ag fécintear an glug an son tá den nómad an scór dearnach chuma ag Ros Comáin den nómad an scór dearnach. Lag iirecht eile an son 8 gaintí gur fórí le Maigh Eo. Héna feitheal trí dóiag. Den nómad gan éon scór ag Ros Comáin. Ag tíma ortha sin. Imisteach sa cúg nómad durig. Héna cahra sa chéile ag Maigh Eo ag críoch nó go láta. Bhfuil freigra in Ros Comáin. Sin íon ceist. Tá trí cúl go dtí seo aimse có bhfuil cúl eile ionta. Ó, anna chosint an son ag Maigh Eo. Agus ag Simon Thomas. Nis tá sé ag feabhsú. Cóir túntaach. Tuiscin má atra Danny Yuan inis. Lavlachálta an son ag Jack Donnelly. Yuan ar an tarna iirecht. Láv an ard an son an réitir scuile leis an immert amach an so go fada le Liam Lavin. Blocháilta. Ó, an deis an Harnasige. Liam Lavin fósa dul. Ag a deireadh, tá seileh an son ag an lán tosaí Ceannais Owen Delaney. Tá Maigh Eo denmh Páirc Capelton deisá, go leor seansan ar trasna cúil, agus ag a deireadh Ros Comáin a denmh dóhan, be Cearcamach scór an son ag Maigh Eo. Leis tá trúr ó Maigh Eo, fear Ros Comáin, an buntáiste an trúr a gcónaí. Ag fécinn amach tá crut níos fearr ag Maigh Eo agus stád seo deisinis ag Sean Kenny. Kenny ag taistil. Kenny Harran Trasnán. Oh, sorry, an son ag an anadí Sean Kenny. Héna cúig gan éon Rackard inis ag Maigh Eo. Trí cúlí natra. Cuinnig raibh 7 cúlí natra i Gusláán na Páirc sa chéad bhouted an Comórtas. Anna haspántas tróna ón dóthaimh agus tá builis air sin ag Ros Comáin is tá 3 nómad fóstal dul. Denna amach ag 3 nó ceir nómad ar leid dam cútah garta. Is sé tach an tosaigh tá Ben McGahan for sé cúlín ó immert oscailta. Maigh Eo a chuir go leor fearr Harnashtí an lína. Ní bheith fána ar cúlaí céile agus stád seo, stom gur cúlín a bheith ag McGahan. Am fóstal dul agus sin an cinenne cearta stócha. Tarna cúlín ag Ben McGahan agus an fearna Harnashtí péir a ríist. Sin an chéad scór le 12 nómad ag Ros Comáin. Seileh Harnashtí ag Maigh Eo, déint go maith Cormac Phillips. Canton ag casa áfach. 9 gaintí inis ar fórí le Maigh Eo. Sin statistic a thabharc Shamley Gehéní a chuir feadh míos amach Highland Street. Nómad go le fácantá. Péire atra. Pocamach le fad an son ag Ros Comáin ach seileh an rud is táchtaí. Tá sé ag na Rossies bouta bháin eile. Dénta go maith an son ag Brendan Mulray. Ceann contúirte go seachtaí imime le Ceannais an arda hain siad cool beidir ar ainting. Cosan maith an son ag Maigh Eo titim Harnashtí carú tá Simon Thomas. Agus é sin glanta. Harnashtí cool bar Bobby Douglas. Níléon chóra fós feice ó am cútah gortach tá sé sin smachta ag Maigh Eo agus an rud is táchtaí an son tá builis ar bút an son acu. Agus deis scórála eile agus cumála sin deis cúpla second a chur mú.
Páirc buin nocht an son ar Ros Comáin freisin. Héna fithe héna 3 deag. Rá Chúlín Atar agus Ceannais ag Shane Boland. Chúlín ag Boland go dtí seo. Leis an cóthil dul an orda ó thaobh am cútamh gartathe. Buile Ceannais le teacht. Rá nómad is dulm sin a méid. Rá nómad am cútamh garta, well is athé sin, bhí anna chuid athartha agus ionadathe. Ceann son ag Maigh Eo ar fóríl fithe iireachtaí ar fóríl ag Maigh Eo. Idir na fórna tá Rá Chúlín agus sin an bhearna is contortaí a dhéta go bheithin éon cluiche amánaíochta agus rá nómad atá fácathe. Rá nómad dam cútamh garta ag cluiche Ceannais chur Nicky Rackard fithe cuaig. An ceann son ibre 3 ag Ros Comáin. Bhfuil cúil déana chun ta bhuach an cluiche. Bhfuil canning an fear ceart le seileamh. Amach an sontí Conor Mulroy. Co-captain na fórna tá sé sin ag Mulroy leistigh den cúla. Conor Mulroy an bhearna is luan isir na fórna. An cheist an meid deisiamháin eile ag Ros Comáin. Well, tan dó thaobh tris sár haspáinte a hairtú ha bheoh Nicky Rackard haon bródúil. Dar nó bhúg sé gá craobhil éireann le Loch Armand, 5 agus 5 Caravan Line agus bíag na hamáinethe a bear riomh dhimar an cluiche seo 9 agus 5 scóráilte. Nis, Ros Comáin agus an lábhan ard ag ón Kiernan. Deisir Chúlín an cós scór agus tá sé ag ón Kiernan. Ó, hirna tá an ceann sin ag ón Kiernan. Haran Seannais agus an deara ar a scéil inis. Go méidir go méid ann breise ag tastáil chun na fórna seo scarún Míchéal. Ón Kiernan de Ros Comáin bheadh sé cruúálach de cheachtardas na fórna an cluiche seo a chailún. Tá seileamh ar náis ag Ros Comáin duine chun lécha dhéanamh dómh féin tá. Lad nómad fáchan sa Páirc an Chrócaigh na honadathe le seileamh an féidir le duine a bhuachan de stick. Comáin an orda. Ceannais ag Ryan Conlon. An passa seach sa lár, seileamh rud is táchtaí inis. An deis ag Ros Comáin an cluiche bhuachan tá sé meisteach. Agus tá iireacht an son imethe Haran Seannais ag Ros Comáin agus ag Brendan Mulroy. Béidir gur leor é sin. Loch na namatéireach ag fadíl an son héna fithe héin le 3 díag sin éon Chúlín amháin. Tá dá nómad caite. Tá dá nómad istigh agus beidir go méid deisiamháin eile ag Maigh Eo. Tá treoir ó Ros Comáin an brise. Tá sé ag Maigh Eo. Harná sé héin sin céimeanna sa mreisidir an réiteóir agus lucht Ros Comáin réig le céiliúra ar a Drisleáin. Cad é mar críoch an son críoch dramaúil Brendan Ryan leis an scór cinúnach an son dóibh. Agus deis an son an ála haringt. Tá réiteóir ag fear ar an ordóir tá adó gearraigh séit an son. Ros Comáin tris churann Nicky Rackard a bhuacant. Don siúmh out agus Brendan Mulroy leis an scór déanaach deirneach sin chun fearraspár agus bua de éon Chúlín amháin a thart dus na Razzies an so beidh céiliúra go maidin acu. Brise críd a bhuiód an tarna bliana sa chéile a cad é mar críoch ón Kiernan a chormaigh de Ros Comáin agus Brendan Mulroy leis an gúlín buachach sin. Tréis sár cluiche Ceannais chur Nicky Rackard. Caidán úntach, gachsa scéil, cúil golóir. Ach ag an deire, Ros Comáin ag céiliúra. Chur Nicky Rackard tucha féich óachá an 2007 agus 2015. Chailidar há ceann chumá 2013 agus 22. Ach an soteán óna. Céiliúra le teacht. Bhí misneacha go dtí an deire cuoinnig, idir 2 Chúlín, 2 Chúlín chun tosaigh fiú go dain ar ceannómad agus 5 nuair a dhéimsigh Robbie Fallon an cúil dóibh. Ach an son tréimh se glórmhar ag Maigh Eo, héna 2 as sa chéile, agus iad gafa 3 Chúlín chun deireadh, ach an ceithre Chúlín deirneach ag Ros Comáin. Ben McGahan, Conor Mulroy, an son Chúlín an cóscór ag ón Kiernan,
agus Céile ach Brendan Mulroy le cuasaí a chormú nu iad a Chrócaigh agus an cluiche a bhuachant do Ros Comáin chógard agus lo is siad cuirithe Nicky Rackard na bliana seo agus well tá méid cinnte go méid céilúr acu treis sár caimhlant an tá Catú comá cóhróna dhéanamh le Maigh Eo thugad ar gachra dá rifacán san cluiche seo ach ag idir ní lá Maigh Eo bhí ann agus beag dímar ré larcan cluiche Ceannais Nicky Rackard a chailúnt gábhlín as i chéile íl se sin éasca ach tá obair mhór á dhéanamh na clubban an Maigh Eo beisitar náis ach do Ros Comáin is a gomórtas Christy ring a bheisiad ag immert an bhíonn se cuaing an tardú céime acu agus cur Nicky Rackard a dul ó lilo freisin. Ní fadanis na go méid na co-captain Conor Cosgrove agus Conor Mulroy leis na céimena grappa bhfuil tá si drappa hena hain sin an rud a hasí nó éine mar thór nóir bhíonn tú ag immert le a club agus le a chúnta céimena ordáin í ógáin a grappa agus ag a Ros Comáin an deisin céadúir tróna. Is an Tráchtaire chun an curn a bhronna. An Tráchtaire an Irlo Brendan of Cógardagas leis an dáhéamh. Buchas á go bháil le go hainge na réiteoirí lucht na Páirce. Seo lá Ros Comáin. An dáhéamh gachrad ar a bhaintantá agus ní fadanis nach an curn le bronna ar co-captain Ros Comáin don tríú bouta curn Nicky Rackard ag Ros Comáin agus an curn an ordas an éan son ag Conor Cosgrove agus Conor Mulroy sár haspántas ag Ros Comáin bris a críd a Maigh Eo beisitar náis ach seo lá Ros Comáin agus cúpla focail inis le teacht. Se buchas á gáil an ton. Lucht takeíocht do mór chun tróna. Buchas an lucht banistíocht dar nó fés siúr a Kevin Salmon. Kieran Farrell agus Damien Lowe ag Ros Comáin. Se cóhrón déanta le Maigh Eo.
Shabag Ceannais count of ad. Ag Ros Comáin agus Curn Nicky Rackard took a low and such on a Cógáir agus low. Trish Sor Cluiche Bua de ein Coolín on ag Terra of Wakeston Coolín Shinnig Brendan Mulroy. Tasha took a low ag Ros Comáin and three about a Curn Nicky Rackard. Cógáir agus low and scored Derrigan saw a Páirc on Croke. Three a shade diag ag Ros Comáin. Hain na fihe hainig Maigh Eo Cógáir agus le Ros Comáin. Had an bhliain se chuing, Nish tá oscailtí isteach sa lá agus Ceannais I Gartar an céad scór an count on Tomán Isteach. Tá sé sin Sathairn Ceannais ag líam leab. Ar Maigh Eo go dtín taobh Hawl agus Reidir Mhóirí chur lábh an order glóir an tlitir ag Dara tá sin sásta tard fé Coolín agus sin scóúntaach. Ros Comáin Dí halahúis ag Adam Donnelly ag Dara. Futharnas ag Ón Delaney ón Tuaín agus tá sé sin treorathe Glanna. Brunton a Shellah agus Ceannais. Ag Ros Comáin ócád fór an sa Páirc an Croke Conor Murray le deis agus tá sé sin Harran ag Ryan Duffy dollar anúnsaí bouta bháin eile. Passan a maithe an counts on treorathe agus tá sé sin bhfuil tá muir dul a fedó Ros Comáin ar anúnsaí inis. Counts up díreach peocathe ag Owen Fitzgerald. Scuilann sé fé count maithan son díreach os count ag Maigh Eo dul ar nastí líam leavan. Coolín ag a hain comá. Fad galore Owen Goolan counts on squealte ag Lavan agus tá sé ige scored Owen Collins. Coolín go dtí Seán brise stiganis but bhfuil deis ag Maigh Eo ar Coolan ná tosí an counts on Coiristeach. Harran Ceannais ag Derek Seachtaí Cormac Phillips. Dí halavúg meg an tarna chance. Passer Nash an son agus ag Derek an counts on Coiristeach ag Danny Yuan. Maigh Eo Tráchtaire ríist. He tossed to her knees, Fiar agus on counts out short. Will I get her if over Ros Comáin agus Ceannais Cashud dollar anúnsaí Roch Maigh Eo but will oscailtí go Shancer Coolo. I get Dara hook Sean Canning fein. Shellah Comat idir cá chorla if he fin Killian I get Dara hook sé fé score agus bavahan kinna Coolín mahan son a Killian. Aaron can love isuchter no law. The Mona Lín Limini get Dara tá deisir an Dave Lína Howland son ag Ros Comáin agus an Lure. Cosint an a bhaith dhéanamh ag Maigh Eo ag Ros Comáin a teacht an fearr Páirc Owen Fitzgerald an counts on bhfuil tá iirdeacht aige agus tá crinnes aige comá. Nish deis ag Sean Canning, Coolín níos túisce, bhí deis ar Cool aige fós adul Canning! Cad é mar Cool! Nish tá siad ag fás ó thaobh misnig de an counts on Coiristeach agus ag Dara Harran Ceannais ag Glant agus Snaston son ag Conor Cosgrove. And counts on ag Turling to Shigdesh Cool agus tá sé Coiristeach Salín tá. Counts ó bhfuil seachtaí lábh a fearr Maigh Eo agus sin smachta go háling ag Shane Boland gá scór ó bhfuil Cyrus I chéad lehan chéad count on immart oscailte. Ach fada áfach le Owen Fitzgerald agus deis ag Fitzgerald ficinn sin orda last second tóca óta cabhar an cúile. Harran Ceannais Turling to Garrett agus beidir bhfuil deis dul písí nella ag Derek an counts on Ceannais an cúil agus tá sé ige. An fearr Jason Kynahan agus Stacho Bhe Láth an Haunis. Tar sé fé Coolín an counts on ag Tastal
Harran Chasnon. Cluiche tá tris fiausa go mór Sathairn le. Caidan ma. Deis scorála an láv an orda san éireann son agus Cílín sé sin Murray. Ceann Garrett, better gonna brush him up, better go deis a stig. Ag Ros Comáin ar cúil Chasnon Varda, better go deis an sár cúil agus tá sé. Ag Robbie. Ceannais, inis an council le Coristeach. Di Imel na Cairnogan nú triála sé Cúlín Bobby Douglas. Douglas, sár Cúlín ag an cúlbára. Smachta stig ag Maigh Eo agus better go deis. Will Tarrington's on Neil and Ritter squeal leis an immert. Chasna cúil better go deis an son ag Maigh Eo agus ón Delaney. Come on, chatte leis an cúil sin Míchéal. Deisir Cúlín an co-scoring ag Shane Boland. Cara Cúlín gadí seo, Sean Cúig go ceann. Seachún a ríiste tre Liam Lavin. Can so squeal to shock ag Lavin, gachran a dul over Tríd an son di ón Delaney. For sé Coolman níos túisce Delaney. Do bhí tá sé seo níos fear. Tá crut níos fear ag Maigh Eo agus tá seo deisinis ag Sean Kenny. Kenny ag taistil. Kenny Harran Chasnon. Well, Canning an fear ceart le Shelf. Amach an suntí Conor Mulroy. Co-captain na fórna tá sé sin ag Mulroy lastig den cúla. Seo né gúil agus chuig a scóráilta. Nis, Ros Comáin agus an láv an orda gón Kiernan. Deisir Cúlín an co-score. Agus tá sé gón Kiernan an rud is táchtaí inis. An deisir Ros Comáin an Cluiche bhúcan tá sé meisteach. Agus tá Iirecht an son imethe Harran Chasnon. Dun tríú bouta. Curran, Nicky Rackard ag Ros Comáin agus an Curran an orda san éireann son ag Conor